अहानबदा मरोइबा पाउ पिजरे तरामाथोई सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की तरेत सुबा बजेट मिफम हौख्रे प्रोजेक्ट सिंग लोइसिनबा ngamdaba hakchina lawi haina मणिपुर की गवर्नर ना असेंबली दा महाकी वारोल पिरेदुना हाइख्रे बीजेपी लेंगा की थोंगदा मेनपेक ना वारोरे अवांग मंपोक की येलोंग मिसिंग पुनसिनबा मिफम पांगथोकदौरी अमदे फमुंगदा तुमदुना लेरिबी मदोमसा थांगना थिंदुना हाटखिबा मियोय पुनसि सुप्पा कैसुम संगदा थबक सुनबा वायल पीख्रे खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर न्यूज यंगबिरिबा सिंबु खुमनथेम जेंटल न तरा मोक्चरी हजु मियाम द पाउ संतोंना पिजरी मणिपुर दा पाइखलिबा अचौबा प्रोजेक्ट सिंग अपीबा मतमगी मनुंगदा फ्लैगशिप प्रोग्राम सिंग रिव्यू तौनबा मतम साना अप्रूवल क्लियरेंस इम्प्लीमेंटेशन अमदी लोइसिनबदा मतेंग पांगनबा स्टेट लेवल एम्पावर कमिटी अमा सेमले हाइना मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुलाना ngasiदगी हौखिबा तरामाथोई सुबा मणिपुर विधान सभा के तरेत सुबा मिफमदा गवर्नर की ओइबा वारोलदा फोंगदोखरे अयुक पुंग तरामाथोइदगी हौखिबा मिफम अदु हौद्रिङै गवर्नर असेंबली दा थुंगलबदा चीफ मिनिस्टर एन वीरेन स्पीकर वाई खेमचाना तराम ओखे गवर्नर बु इकाई खुमनब उतुना गार्ड ऑफ ऑनर सुपेखे मिफम अदु हौदोपगा लोइनना गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुलाना माकी वारोलदा मखा तारदुना सरकार असिना असेटपा फिरेप अमदी खोंगलै थुबा दायित्व लैबा लैंगाक अमा मियामदा फंगनबा होनरी स्टेट असिदा पाइखलिबा तोवान तोवानबा मरु ओइबा अचौबा प्रोजेक्ट सिंग असि थेंगथबना प्रोजेक्ट सिंग असिदा संगबा सेनफम हेंगतहनबा अमदी मतम चाना लोइसिनबा ngamdaba असि लैंगाकना हक्सिना लौई असिगुम्बा खोंगलै थिनथबा मौंग असि कोकनबा अमदी मतेंग पांगनबा कमिटी अमा सेमले स्टेट असिदा इन्वेस्टमेंट तौबा प्रमोट तौनबा सिंगल विंडो प्रोजेक्ट क्लियरेंस लेहनबा लैंगाक असिना इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर अमा लिंखतले लॉ एंड ऑर्डर अमदी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम फाइनेंस एंड प्लानिंग ट्राइबल अफेयर्स माइनॉरिटी अमदी एससी ओबीसी वेलफेयर फूड सिक्योरिटी एजुकेशन पावर सेक्टर एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज सिंगदा नतना नेचुरल रिसोर्सेस पिसिकल्चर वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री वाटर रिसोर्सेस अमदी मैनेजमेंट वाटर सप्लाई हेल्थ केयर कनेक्टिविटी अर्बन प्लानिंग अमसुंग डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट सोशल वेलफेयर लेबर वेलफेयर अमसुंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टेक्सटाइल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री tourism information technology science and technology sports arts and culture gilam sing asida sarkar sina ahen ba thabak kya tauri state asida miyam gi punsida ingna chikna leina ba hona ba haibasi sarkar asige tangai fadaba thodang amani maram asina police station khuding da community policy sing hogdokle lamdam asida tangdu leita ba fibam purakle state asige highway ngak sen ba haibasi lengak asige ahan ba mityeng ni हिरम असिगी दमक भारत लैंगाकना इंडियन रिजर्व बटालियन अनि लिंगबगे फंड सैंक्शन तौरे लोइनना रिक्रूटमेंट हौख्रे फाइनेंस की मतंगदा स्टेट असिगी रेवेन्यू कलेक्शन असि कुमजा लिसिंगनी तरा तरुक तरा त्रेतगे कुमजा लिसिंगनी तरा त्रेत तरा निफान फावबी मनुंगदा सादा कुन निपान गे ग्रोथ लेरे जीएसटी इंप्लीमेंट तौबदगे टैक्स कलेक्शन हेंगत हल्ले पावर सेक्टर की मतंगदा मतम सांगना मंगदुना लाक्लवा KV 400 की सिस्टम अमा थंबगी मंगलान अदु लिसिंगनी तरा निपान की दिसंबर कुन मंगादा मंगफाउना हनख्रे मसीना स्टेट असिदा मथंगी सही तरा दगी तरा मंगा फावगी मनुंगदा संगदबा मई फंगनबा ATC मरांग कायना थंबंगम लगनी हेल्थ केयर की लमदसु मिपुंग खुदिंग हक्सांग फना लैना तिना चेंदना लेहनबा हाइबसी सरकार सिगे अहानबा मियेंग चंगलिबा सरुक अमनी चीफ मिनिस्टर के हक्सेल की तेंगबांग की मखादा AAY कार्ड पाइबसिंग नाम सोइबसिंग अमदी मपुरेबा लैखिद्रबी नुपीसिंग सही अमदा लुपा लाख अनि फावगे सेल तिंगदना लायंगबगी खुदोंग साबा फंगहले मखातानासु फंगनखिगनी सिंगी लमसिंगदसु अना लायंगी खुदोंग साबा फंगनबा एडवांस ओरेबा लाइफ सपोर्ट तौबा एम्बुलेंस तरा सिजिनरी कनेक्टिविटी द मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट नौना हिंगतहलबा मतुंगदा अहेनबा बस निपान हापसिंदुना डिस्ट्रिक्ट तरुकता सर्विस मखाताना पाथोक चाथोकहनखि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ना लोकताक इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट अनि अयाब पीरे सोशल वेलफेयर की मतंगदा चीफ मिनिस्टर की सोथरब सिंगे तेंगबांग स्कीम की मखादा चौराकना डिफरेंटली एबल ओरेबा मियो लिसिंग मरी रोम कानब पीरे नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम अमदी मणिपुर ऑल एज पेंशन स्कीम की मखादा बेनिफिशियरी लाख अमगा लिसिंग तरा मंगा हेनबदा ऑल एज पेंशन पीरे लाखलिबा सेनबा सही की मनुंगदा गो टू विलेज की मखादा अतोपा बेनिफिशियरी लिसिंग कुंथ्रा अमसु कोनसिनबा पांदम थमली टूरिज्म की मतंगदा मणिपुर संगाई फेस्टिवल लिसिंग अनि तरा निपानदा तोवान तोवान मफमसिंगदा हेना पाक्थोक चाक्थोंना पांगथोखि फेस्टिवल की सोरक अमोइना माउदसु चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल पांगथोखि उख्रुल डिस्ट्रिक्ट तसु अनि सुपर स्टेट लेवल
Siroi Lily Festival Pangthok Pangamke, Orange Festival, Barak Festival, Kud Luingaini, Mera Hoksongba, Lemon Festival, Pineapple Festival, Amul Falcon Festival Nachingba, Kayada, Lengak Asina Sokatli. Art and Culture Gilamdasu, Manipur gi Inak Kulava Nat Amadi Sanabi Yokatpa Amadi, Sengat Pugaloinana, Ngak Senabakan Honari. Maharas Nursing Amadi, Herasandragi, Senjang na Nauna Sagatpa, Mitam Honabi Matung ina Maikum Hangokre, Manipur Journalist Welfare Scheme gi Makada, Lengak na Sel gi Tengbang Makata na People Leptri, Mataudogi Potarava Journalist Amadi, Journalist na Lake Kidrava, Tungda Mahake Loina Vida, Tage Pension Yantokli. Sahigi Oina Manipur Press Club, All Manipur Working Journalists Union Amadi, Manipur Hills Journalista Maintenance Grant Piri Haina House Tamki. Manipur Legislative Assembly gi Mifam Asina Lake Hidrava, Hanagi member Oiramba, DP Panmaibu, Ikai Kumnava Utuna, Minute Ani Awava Fongdokre. Obituary reference Aduda Saruk Yaraduna, House ki leader and Birena, Yankani Toy. Tamai Assembly Constituency da Mirep Oidana House ki member Oirambadanatana, Family Welfare ki Minister Oiramba, Masak Naibu Lusingba Amani. Lisingamagat Samapan, Marifutra Mangadage, Lisingamagat Samapan, Marifutra Mapan Fauba, House ki member Oirami, Zelerong Furup ki Lusingba Oiramba Mu SC, Sing Amasung Tam Ani Hen and Naxinaba Honabada Asobu Todang Lokiba Lusingba Amani. Mana Lakidavasi, State Asigi Amadi, Zelerong Furup Kidi, Asoba Mangzaba Amani Haike. Obituary reference Aduda, Saruk Yaraduna Opposition Leader Okram Ibovina, Ayama Matamda, Noklaga the Leva, Yamna Novel Oiva Lusingba Amani. Lusingba Sina Lakidavasi, Asoba Mangzaba Amani, Matamkra House the Tena Kivada, Levaki Kanba, State Asigi Sapana Bohonaramba Lusingba Amani, Imung Manungi Awabada Saruk Yari Haike. 52 Tamaige, MLA Oiva, Awangbung Numaisu, Saruk Yaraduna, Lakidraba Lusingba Se, Kendrage Amadi Tamelong District, Yaifanava Kanba Lusingba Amani, Magna Lakidavasi, Asoba Mangzaba Amani Haike. Speaker White Kemsan Nasu, Obituary Aduda, Saruk Yaraduna, Lusingba Sina Lakidava, Live Activity. Imung Manungi Awabada Saruk Yazari Haike. Tungda House na Warep Amaloduna, Minute Ani Awava Fongdoke. Ngasidagi Haukiba, Taramatoi Suba, Manipur Legislative Assembly Gate, Tare Suba, Mifam Hogdopa Numita, Finance Fairiva, Deputy Chief Minister Waijoy Kumarna, Supplementary Demands for Grant 2018-19 House the Putokre. Masigaloinena, demands for excess grant for the year 2013-14, 2014-15, 2015-16 su Putoke. Ayupung Taramatoi Tabati Haukiva Mifamaduna, Budget Estimate 2019-20 su Putoke. Amoromda, House ki Leader na Business Advisory Committee 2019 ki report su House the Thamke. The Manipur Loktak Lake Protection ke 3rd Amendment Ordinance 2019, Manipur Ordinance number 1 of 2019 ke paper su Environment and Forest Minister T.S. Syamkumarna House the Putoke. Hojik Pau ki Merakthana Atenba Brematang Lokjari. Bray oil, agarwood amadi, tang na phangma machal kaya na semba adugumlaba iramdam asida puthokchaba Rehal perfume, Aryan store, Dove, Lico store, Jason amadi Ningthozam Enterprises ta phangbiragani. Aikhoi gi head office Hatami Nuthong near Symmetry Road. Panthoibi embroidery da hauzik miyamna yamna pamnariba top, blouse, fanek, sengau Porloy amadi kangkhal na chingba luhongbada changba khudingmak amadi nupi oibi singi akemaugi potlam khudingmak ahongba mamalda fangbiragani loinana order su luxury lengsin biro ngasimak panthoibi embroidery Sagolban Khamnam Bazar opposite Oriental College Imphal contact number 700-540-2267. Furniture industry da chahi tara manga hen experience leiraba mobile furniture ngasi Manipur da chahi mari mapung fana retail stores ani na miyam gi seva pijari miyam service vertical sing asigi khudong chaw lobi ngasi lengchin biroksi mobile furniture Coapitel near Imphal Products. The Great Wedding Sale by Mobile Furniture.
ब्रेक के मतुंगदा मखाताबा पाउ पिजरी बीजेपी ना से बिल असी सोइदना पास तौरगनी हायरबनिना मेन पेकनसु बिल असी सुंगसा चना हलोय बीजेपी ना लैंगा की कांगलुप नाइबा लिस्ट अदु पार्टी सिगी सुप्रीमो अमित शाह ना फोंगदोकिबा वाफमना ngasiदी मिया मांगदा मथि फोंगले हायना मेन पेक की कन्वेनर युमनामसा दिलीप कुमार ना हाइख्रे वाफम असे ngasi काइसामपाता लेबा JCILPS के ऑफिस ता पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा हाइखिबनी मांगना मखा तारादुना अवांग नोंपोक भारत की मियामना पामनद्रबा बिल असी सोइदनमकी एक ओनगने हाइबा वाफम थमखिबा असिमंगना पार्टी असिना नॉर्थ ईस्ट बु करंबा मियेंगदे येंगे हाइबदु मयेक सेंगले बिल असिना एक ओलकपा मतमदा अतुकी मतिक चावबा सैथेंग अमा पीगने हाइबसि खंगना बीजेपी ना थांजिललिबा खोंगथांग असिमक नॉर्थ ईस्ट मियामगी इहुलबु थवैदबनी बीजेपी के लालों कया असी थेंगननबा लाक्लिबा फेब्रुआरी 15 दगे हौदुना अवांग नोंपोक भारत की मफम कयादा पाक्सना कन्वेंशन पाक्थोक्तुना मियामदा अवेयरनेस पीबा हौरगनी अमदी लाकदोरिबा लोकसभा मिखल असिगा मरी लेनना बीजेपी ना सी बिल असी मखोगी एजेंडा अमनी हाइना एफर्म तौरबनिना मेन पेकनसु मियामगा खुसमनरगा बिल असिगी मायोक्ता अकनबा लांथेंग चथगनी हाइखि बीजेपी ना सी से सोइदना पास तौगनेमना हाइरे अदुना मेन पेकनसु मनपुर मियामगा लोइनना सुंगचा चना हलो हाइबगी फिरेप लौरे बीजेपी की स्टेन अदु हेन मयेक सेंगना अमित शाहना फोंगदोक्लबनिना हौजिक चथरीबा स्टेट असेंबली असिनसु स्टेट असेंबली ना मणिपुर की गवर्नमेंट ना पामिबा सीएबी की मायोक्ता लई अमसुंग मणिपुर मियामगा लोइनना चटकनी हाइबा वाफम अदो चलिबा असेंबली सेशन असिदसु चप चब वारेप अमा लौरगा मसी इंडिया गवर्नमेंट खंगहनबम थोए हाइबसे मसी मेन पेक की माइकेदगी थमजरी मणिपुर पांथोकदरिबा नॉर्थ ईस्ट पुंबगी कन्वेंशन अदुबु हेन मपुंग फानबगी दमक्ता चलिबा फेब्रुआरी था सिगी तांग 15 दगी हौना नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंग छिनब थुंगना मेन पेक की टीम ना चलगा मखोय सिंग अदो डोर टू डोर कंटेक्ट तौरगा लीडर सिंग अदो कंटेक्ट तौरगा अखोगी पांथोकदौरिबा मणिपुर पांथोकदौरिबा नॉर्थ ईस्ट की ओइबा कन्वेंशन अदो हेन मपुंग फाननबा अखोई थबक हौरगनी मसिगी हाइरिबा रेसिस्ट पॉलिसी नरगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से कैदौंगैदा मणिपुर सुक्सत चनबा याहलोय हाइदना रिएफार्म तौबागी खोंजंग अमा कोई लेप्तन संगसनगनी मदुरा मियामना अवानोपोकी मियामना कोई पुन्ना संगसिन मिननबा हाइरिबा कैंपेन अवानोपोकी कैंपेन मियामगी ओइबा खुन खुंदा लेकाय लेकाय चलगा तौबा कैंपेन मसी संगसन लकांदा हाइरिबा रेसिस्ट पॉलिसी से कैनो बियॉन्ड कैप्टा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल द नतना अतोप पॉलिसी करी करी तौरप याय ऑर्डिनेंस करमाइन ओलप याय हाइबा मखोगी लौसिंग अदो नैनबगी अदुगुंबा खोंफों कया अमसु मेन पेकना सोइदना मियामगा लोइनना संगसिन लकनी हानि थमजगे कुमजा लिसिंग अनि तरा मरेगी मार्च 9 दा मदोम साबु थांगना थिंदुना हाटखिबा मियोय अमा इम्फाल वेस्ट सीजेम के कोर्टना वायल सथरब मतुंग मपुनसी सुपा कैसुम संगदा थबक सुनबा वायल पीकिबगा लोइनना लुपा लिसिंग तरा थिनबसु खंगनख्रे कोर्टना मपुनसी सुपा कैसुम संगदा थबक सुनबा वायल पीखरबा मियोय अदु सगोलबन मोयरांग हनुबलैरतगे फैरोइजाम बोय अतोपा मिंगना रोशन सही कुमापन्नी मांगना कुमजा लिसिंग अनि तरा मरेगी मार्च 9 गी नुमित युंग मतुंग पुंग अमा मखाई ताबा मतमदा फमुंग तुमदुना लेरिबा मदोमसा कुंजानी अतोपा मिंगना कुंदा लेबु मिनुंगसी खंगदना थांगना थिंदुना हाटखिबनी मिहात अदुगी मतंगदा कोर्टना सथरकिबा वायलगी मतुंग इना IPC सेक्शन 302 गी मखादा पुंसी सुप्पा कैसुम संगदा थबक सुनबा चेराक पीखिबनी लोइनना कोर्ट ऑफ प्रोसीजर गे सेक्शन 357 ए गी मतुंग इना खुदोंग थिबा नंख्रबा इमुंगदा लुपा लाख मंगा पीनबसु कोर्टना वायल पीखरे बीजेपी याउना तोंगान बा पॉलिटिकल पार्टी दा मिरेप ओइरम सिंह याउना मसक नाइबा मियोय क्या कांग्रेस पार्टी दा यावरख्रे लिसिंगनी तरामापन की लोकसभा की मिखल मतुंगददी सेंटर दा बीजेपी सरकार लेररोय हाइना हानगी चीफ मिनिस्टर अमदी CLP की लीडर ओक्रम इबोविना फोंदोखरे वफम असे ngasi कांग्रेस बाबन दा पांगथोकपा तोंगान बा पॉलिटिकल पार्टी दा मिरेप ओइरमलब सिंह सोशल वर्कर सिंह ADC मेंबर सिंह अमदी कॉर्पोरेटर सिंह नौना पार्टी दा यावरकप सिंह तरामनो ओप थोरम दा फोंदोखिबनी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने सिंधुना पांगथोकपा थोरम अदुदा पार्टी की प्रेसिडेंट सु ओइरिबा CWC की मेंबर गायखांगम AICC की मणिपुर की इंचार्ज ओइरिबा चार्ल्स MLA सिंह एक्स MLA सिंह पार्टी की लुसिंग बकयासु सरुक याखे पार्टी दा नौना यावरकलबा मियोय सिंह एक्स कैंडिडेट सिंह शॉर्ट बासुम प्लाउखान स्वान कुप्तोंग डॉक्टर सोराई सम मनाउतोन सोशल वर्कर सिंह ओनब किशोर W लालको लाम हंगसिंग डॉक्टर एलांगबम इबोयाइमा Y अशोक कुमार जेम्स कासुंग जोहान मंगलियान थांगजौ खुराइजम रतन कुमार H जितेन
Oinam Roman, ADC member Sing Oina, Jino Kamai, Sarkozang Kipgen, Corporator Sing, Y Kukamani, TH Purnachandra, H Nuta Chandra Amadi, O Romeo Myoising Asi, CLP Leader Party President Amadi, Manipurgi in charge na Taramna Oki, Loinana, Yaure Havigi certificate Sing Kusinaki. CLP Leader Okram Ibovina Haikivada, Party Sibu Tazaduna Yaubirapasi, Asuki Matik Nungai, Party Sibu Henama Pangal, Kankat Hanbada, Asobomating Oiragani. Pangai Hajinba, BJP ki Party si Miam Nasobo para Ama Tambirasi Haiki. Mayam nung sinana sana sinana leminari ba koi mayam se kadai degi makata na sason tauragadi koi state aduga India ge unba integrity da aduga atai communal harmony da character na India se character ya bagi akib leiba aduna ni khoina yam na khangra haina mayam da masigi keno taujaba paudam jaba madugi keno taubana te MPCC ki President Gaikhangam na haikivada RSS na mamai sumba party si state asigi lemai degi hundokrasi party si de yaurumba kaya Congress party da changlakpa asina mayek sengna takle haiki. Citizenship Amendment Bill se matam khibik matam ponamak ki oina thupchin khina ba akhoi lakadaba election asida akhoi ponamak akhoi candidate se kadaba yade habagi madugi determination adigi madugi seriousness loina akhoi fight to me se. Board of Secondary Education Manipur Bosemna Loba Sahi Asigi Oiva High School Living Certificate Examination Ngasidagi Tongan ba Center Samaga Kuntra Mapanda Puna Mahiroi Lising Kuntra Tret Sahumga Kunhumdoina Exam Thaba Hokre Hiramasigi Matang the report ama Fongbigani Mahiroi Singi Khwadi Sawa Amasung Tungi Laibak Lepkodoriba Sanging Parikya Ama Oriba Board of Secondary Education Manipur Loba High School Living Certificate Examination Lising Ani Subna Taraga Mapal Ngasidagi Hokre Tongan ba Center Samaga Kuntra Mapalda Apun Mahiroi, Lising Kuntratre, Sohum Kulumdoina, Saruk Yaduna Pang Tokliba, Sanging Parikya Ashida, Nupa candidate, Lising Train Pan Samri Yankaganitoi, Amasung, Nupi candidate, Lising Train Pan Sanipan, Humdraga Mathoina, Saruk Yari, Parikya Ashimapung Pana Amasung, in the Tapna Pang Topayana Vidamag, Board of Secondary Education Manipuri Maikadagi, Supervising Officer Sing, Officer in charge of Center, Assistant Oshi Sing, Supervisor Invigilator Sing, Amasung, Invigilator Sing Giva, Flying Escort Sing, Tamli. Board of Local Section Thorangi Shurk Ama Oina, Exam Taiba Mahiro Singda, Ayat Apan Pidanaba, Center Singi Akwebada, CRPC Samagatara Mari Makada, Ating Bashu Tamli. Ningsing Bayabadi, Mamang Sahida, Board of Secondary Education Manipuna, Logno Pang Tokiba, High School Living Certificate Examination, Listing and Isum Nataragani Panda, Apun Mahiro Masing, Ising Contratret, Subna Home Fumarika, Prika Takibani. Amaromda, Board of Secondary Education Manipur Loba, High School Living Certificate Examination Haukiba, Amasung, Narandi Council of Higher Secondary Education Manipur Loba, Class 12 Parikya Haukibana. Tongan Center Singda, Parikya Target of Mahiro Singbo, Imunung Yamapa, Amasung, Masin Manau Singna, Parikya Center Tamna Telegraph Honabada, Lambida Tonganba, Traffic Jam with Tokaya Toki. Manipur Police Amasung Traffic Police ki Maike Degisu, Miami Lambisa Toxin da Kudong Saba Tokanaba, Tongan Session Torankaya Lokotki, Amasung, Lambida Lakiva Miam Singi, Sotosin the Mateng Panki. Mitop Changlakpa Thingnaba Jeribamgi Jeribukta Hangliva Police Checkpost Laingakna Ehen Bamityang Changlavadi Mitop Singna Lamdamasida Changlakpada Asawapal Ama Ohenbangamgani Hiramasida report Ama Ising Ichawgumna Nomagi Masing Hengatlakliva Mitop Miancha Singna Lamdam Asigi Helmi Shingbu Pumyo Johnson Kigadra Haibagimi 5 Lairaba Lamdam Asigi Helmi Shingi Kolau Targa Tenglavasu Tengna Langak Asina Mitop Changlakpa Thingnaba Lakolakpa Taurangi Saruk Amu Oina Jiribamgi Jirimukta Hangliva Police checkpost ki personal singna mathauda puling changlabasu awatpagi awatpa ngakta ngaibana ahenba thongna amadi pangan puthoktuna mathau pangthokpa ngamdana lehori checkpost asida leiriba police personal singna ising lambida asamdagi changlakpa mioising check tawbagi thabak ahing nungthil naidana chathari ain kaina amadi masagi document yaudana changlakpa mioising halan khiduna mitop changlakpadagi chawna athingba piri checkpost asi hokhiba chahi 2013 ki October 13 da Jiribam District ki SP gi makhada hangkhibani ILP gi iho marakta laingang lakhulakpa checking thorang gi saruk ama oina checkpost asina Forest Department ga khusamnaduna ain kaina umangi pothok sing puthokpa na chingba kaya dasu yengsinduna lamdam asigi revenue lakhanaba hotnabada su chawna mateng oiri checkpost asida leiriba personal singa barak turel gi imai nemthakhibana haujikti khongna petrol tawduna akanba checking thorang lakhat hauri ayuki pung 6 tagi 10 fawba aduga nungthilna Pung Anidagi, Numidang Wairam Pung Taruk Fawa, Petroling Satuna, Ain Kaina Mitop Changlakpa, Thingnaba, Lepalaitana Hotnari.
Masigi sumathakta Jiribam gi tongan mafamda checkpost manga amasu hangduna mitop changlakpadagi ngakthoknaba honari. Masimangna Jiribam lomdagi mitop changsilakani haibagi chingnaningai oidraver khali. Adum oinamak modernization gi awon balakpana lairiba Jirimuk checkpost asigi matamga chanaba infrastructure amadi equipment matik chana leihanbagi tangai fadaba kaya amadi adumak leihogdaba natte. Masida lengang ahen mamiding changbirabadi hena khudongchaba oigani. Cameraman moyang but chinglai galoinana paudam jariba Premananda Mangsatabam Times of Manipur Jiribam. February Taramari da Imphal West ke Kansipur da leiva Catholic School da bomb thamjilamba thodokka mari lenana ngarang Imphal West Police amade taruk suba Assam Rifles ke apun bakang bo mana mioi ahum khulai ga konana fare hiram asiga mari lenana ngasi Imphal West SP gi conference hall da mapan suba sector ge taruk suba air ge CO Colonel Amit Kumar Das yauna pangthokiba paumi singa unaba amada SP Jogesendra na hai bomb thamjilamba thodok asiga mari lenana haukiba February 13 ke Numidang Wairamda Aina Thinkrava Lalolup KCP People's War Group ki mastermind oiva Sanabam Gunajit Kawamiyo Ama Farabatungda Mahapu Wahung Pahung Sathavada Haidorokpadagi Makhataba Operation da Ngarang Numidang Pung Taret Makhairom Tarakpadwaida Akang Naba Pawma Fangwadagi Imphal West ki Lampel Police Station ki Manung Shanba Tagyal Khongban Upak Thong Manakta Asad Ok Sing Frisking Amasung Seking Sathavada Miyo Ama Singnaniai Oiba Mong da Lakpadagi Khamdana Wahung Pahung Sathavada Favani Farba mioi adudi Sagol Sem Sanatomba Singh Sei Kuntra Apopa S Sodeva Singh Kawi Langathel Moirang Lekai Thawaldagini Tungda Numidang Pung Mapalom Tarak Padwaida Lamphelpat Gambiles Road Exchange Office Manaktage mioi ani amasu fagatke mioi ani adudi Uripo Kombirai Kaitheldage Sanabam Sana Jawba Mangang Sei Kunipan Apopa S Double J Mangang Amadi Moirang Khoiru Lekai dage Hojik Hojina Khoyathong Polem Lekai da leiva Haisnam Kiran Kumar Elias Boynau Sei Kunipan Apopa Haitsana Halsing Kawi Haike SP Jogesendra na makha taraduna farba mi hum asidagi .32 pistol ama .32 lap round kunhumdoi magazine ama KCP People's War Group ke demand letter kuntrama thoi mobile handset mari Activa scooter ama amadi Vazas Discover motorcycle ama recover tawre bomb thamlamba numit aduda Sagol Sem Sanatomba Allies Sana Jawbaga mani kauba mioi amaga Gunajit ki yumdagi ID bomb adu lauraga Catholic School ki gate ta thamlambane Tawdok aduda senaba mioi ayamba fare adubu mani hariba mioi asidi misel oina leire haina mangna makha take asigumba education institution sing angang singna laik tamli mafamda ID gumba thamdana makoida puba thangba ngamdawa demand kya toksandana aduga loina people war group ki makogi admission quota sit piyoidana sigumba kayama tobase masi yaragadi any underground group na masi sungdo tobigano education free zone ohenbiu aduga ngang singi laik tamba mafamda ID gumba bom gumba thamdana khotana kian ba kholan base sungdo tobiganu aina media ke thuda appeal tawjari 6AR 9 sector gi CO Colonel Amit Kumar Das na haikibada school da bomb thamjinba haibase yamna tahoidaba thabak amani tungda lup amatani school da bomb thamjinba aki akhang pi bagi thabak tobigano school asi free zone ohensi haina mangna haike I'll take this opportunity to urge the people of Manipur to condemn such act of the UGs which are detrimental to the future of our schools, of our children, and to thwart this nefarious designs of the UG so that the future of our children are secure. I will also take this opportunity to extend a vote of thanks to the Manipur police who have always been forthcoming in undertaking joint operation with the Assam Rifles, and because of that we have been able to ensure safety and security of the people of Manipur. Paugi maraktan aten babre matangalong minase. Lamjingba group na Manipur da lairiba Assembly Constituency humphudagi mathauda pukning changba Public Relationship Executive Post ki mioi amamam lawjagadori mahigi thak yamdrabada graduation oigedabani akupa marol gidama contact tobirau @131944063 amukasu @131944063 aikhoigi address Lamjingba group Rims Road Imphal phone number @131944063 Musicians, singers, dancers, rappers, actors, comedians, any talent,
The stage is waiting for you to showcase your hidden talent all over India through Mega Talent Show on Lamjingba Times of Manipur private satellite television channel, which is available at Tata Sky. Prizes: winner ₹1 lakh, first runners-up ₹80,000, second runners-up ₹50,000, 7 consolation prizes. Audition on 30th, 31st March, 1st and 2nd April 2019. Last date of enrollment 15 March 2019. Forms available at Tom Office, Uripok and a college near you. Call 940-299-1938. Manipur gi ahanba 24/7 cab service oriba Lamjingba cab service na miyam gi seba da leizari. Apamba service khanbiyu. Economy rate ₹15 per kilometer, standard rate ₹25 per kilometer, luxury rate ₹55 per kilometer. Manipur gi district singi maruaina Mau, Senapati, Ukhrul, Manipur gi mapal gi lamsing loinana luhongba madi atai thodok singi damakta akhanaba discount pizari. Hena kupamarol gi dama contact tobirau 1800-1027-959 amadi 8794613154. Ekhogi website www.lamjingbacap.com. Breaking matungda mayam mamukana taram nokshari. Democratic Students Alliance of Manipur Desamna Bosem amasung exam center da mathau tawriba singna section thabak tawnaba appeal tawrakle. Ngasidagi haukiba Bosemna loba HSLC Parikya Center ama oiriba Moirangi Thanga High School Center da maheroi singna maning tamna nataba pambai sijanaba amadi makoigi mateng pangba singna tawningba tawbagi thabak sathaba thengnare hiramasigi matangda mari leneba singna mijeng changbiyo haina Desamgi Secretary General Sital Oinamna pawmi singa unaba amada haikre. Singrom thangba saita leiba lambi sidagi miyoi khara kumdharaga thonawda khogi semaba answer mayam ama khogi manungda khogi hana mamangda ngaling matamda satnamba mongda langchalamba aduga amuk senthokhiba adumaina toba khoi thengnari haidare ngasise adu masigi campaign khoi OC amadi investor da tawro phobada masigu control toba ngamkite yamna lebok thibadi ngasi center sida lakhiba class 10 gi flying squad team lakhiba oja hum na saba flying squad team am lakhi Lakriba flying squad team masisu ngasagi tawriba mong matawsida angang khrada mga tara lephalam banatna kasitu dokpa action loromdana hangiba masi yamna lebok thibne na desamna masai jita ngai tabda phunduksari Ngasidagi numit tarani gi manungda Bosemna fongba lyric sing lamdam masigi kaithel da fangandrabadi MSU Mahiroi Khunai gidamak yenglaga makal makha kya gi khongjang sangsinlagani haina MSU gi president Manjit Charang themna ngasi lup asigi me loisengda pangthokiba paugi mifam amada fongdokre mahna makha taraduna matam sana lyric puthokpa ngamdriba asigi daita Bosem Education Minister amasung Education Directorate na pugadabani haike Mamang the Parambe, Tungi future perspective of Maki, objective York to the education, Jimang the Sansin Bakunai, where we have see a max singer, and see media to Tumzagate, Lunana, Nasik Lenga passing Matamatam Pan, Kibamaki, a soil system singing, see the education, collapse Tarakanda, Mang on the Sansin Bakunai, or have see a maxing or homely. How keep Jahi singer, what of secondary education, Manipur? We like number get hold down since it hold down lower Kanda, I could textbook singer set, I could Panglamedu, SCRT Amadi, a quiggy, what was in the Manipur, Marak Table, Labanamon Rakanda, Mahiru sing the Nasi for the textbooks in market from the Morakanda, met some of the science, we lyrics in the Morakanda city, NCRT lyrics in Bob Tommy Hatter. Matang's why the board of prescribed over lyrics sing, Tom Dreding as a board, Koba, a quick authority. Exam conduct on over the labor, Adubu, Matamgi, Hoki was a hissing the like number to them, look at the live was a Koimaki, Tikagi, contracts, walk singing, a quick one-to-one work, department singer, minister singer of Tunarakanda, a quick high textbook singer, say, Fungandre Braggs at Wangmari. Maramadana, a second lava, Mato was an Tobangam Drava, but of secondary education, Manipur, the education, directorate education, Mr. Levy, one dog, is the lady Braggs at a Toba, Mahiri Kunago, Wangan.
thâu tâu draba department singa se ko gi mahiroi kunaina nimi tarani fawagi manungda usigi lenga ko singa se deadline tharkanda pangthok tragadi ai koi yirum apumba adu khamen asin bagi koi agitation sing koi changsel kane am sing media ge thongda thongse Joint SSA amadi Ramsar Teachers Association na tongan ba davising tanduna tha asigi mari dagi thabak lepagi khongjang sangsin bagaloina Education Minister TS Radheshyam ga unaduna wari sanakre wari sanabaduda maike animakta yanaba purakpa ngamkhidre oza sing na ngasi chu makha tana khongjang sangsilli ngasi khuya thongda leiba Jario Zone 1 ge office complex ta SSA amadi Ramsa ge oza sing na wakat mifam sathaki wakan mifam adu dasaruk yakiba oza amana khongjang asigi matangda wafam kya phongdorokhi upper primary gi pekha session ending gi final exam gi adu gi su khalaga akhoi se adurak su handok charaga laijarak paneba adugi mamang dagi tawgani na akhoi gi agitation kai ka se tawgani na lecture ambaneba adu baw yengraga angang singsi gi yengraga pekha gumba se kanda phajana tawjarame adugi matung sida Directorate of Research, Central Agricultural University, Imphal na All India Coordinated Research Project on Post-Harvest Engineering and Technology ki matangda nongmagi oiva Technology and Machinery Demonstration Mela ama ngasi University asigi Department of Agricultural Engineering da pangthokre. Tharomaduda Central Agricultural University ki Vice Chancellor Professor M. Premjit, University asigi Director of Research Professor C.A. Srinivas Murthy amadi Din Professor Y. Jakendrana athoiba lengbirafasing oina saruk yaki thoromaduda saruk yakiba Professor M Premjitna ngasi gi training asida yauribasingna ngasi fangliba wakhal lawsing asi thabak to onthoktrabadi madugi kanaba leiroi thabak fangdriba nahasingna law singuda hainabi thamdano pothok marang kaina puthokna bohona si haike isa ihanambada isana isabu thabak pira matung daida isa sina mu atopada thabak piba ngasai job seeker gi mahutta job creator, job provider, on thokpa natana, aikoi karishu upai leite, masi on thok na bagi damakta, aikoi na sanction gadariba revolution di kasunati, nasaigi, aikoi motivating, haidi, adung banaha unemployed juta motivate towa, aduga attract towa in agriculture, motivating. Tharomaduga mari lenena tongan ba lau pothap ka mari leneva anoba makhalge kuchukulai sing utke ngasi ayu pung taru makhairom taba matamda nifum doisuba Assam Rifles More Police ki nupi police yauba apun bakangbo mana More Ward number 4 Sunrise Ground manaktage Myanmar Masama brown sugar kg ama gram chanifan taratrek ko na fare farba mi adu namphalong ward number 12 tagi them nailam haukip allies nailam chahi kunthra manga apokpa ngamsai haukip kawi mangondagi fagalava brown sugar adu malem gi kaithel da lupa crore ahum lakh humphum doirong gi mamal oigeni haire thodok adu gi tungda ngasi nungthil pung anirom taba matam dasu More Bazar da leiba DI parking dage pre-park pro gi nupi lanmi amasu fare hairi farwa lanmi aduge maming wahengbam tarubi ivesa priya sahi kunthra manga mapuroiba jiten kawi kaksing district ki manung sanba charen khunau dage ne mahak lup adu dage second lieutenant ni hairi ngasi nungthil pung anirom taba matamda Technopol District Police ki kangbuna More dagi Imphal tamna lakpa gari ani check tawbigi thabak sathabada lupa lising kunthra nipan rom gi mamal oigadaba yungang fare fagalaba yungang sing adu Excise Department ta khusina kre hairi Salai Holdings Private Limited ke masama oiriva Smart Society Manipur na thasigi mapan tara faubada Kwatha Village ta numin inigi oiva health awareness kam health camp program pangthokpagaloina Kunja singda lemna hidak langtak yang thokre loinena ngarang Kwatha Village Authority ga khusamnaduna khulasigi akoibada lamtu sengkre ngarang numidang wairam pung mangarom taba matamda Moirang Police Station gi manung chanba Moirang Thana Laikai da leiba Firembam Bisesor sahi nifutaret apopa laikhidraba bogen gi nga gi farm da ani subalanjau matam gi ariba bom ama taduna lerambadage police ki kangun lokhatkre Mayai kawan nisa thadok lase ngai hake ahau buna lanthum manghan bagi
thong thadok haiba paujel puduna lamdam asige tongan tongan ba district tara trukta khongna satkadaba lilong sajing karamdage manikanta mutum ngasi ayuk pung nipan makhai taba matamda kanglagi nongchup thangba sanathongdagi khongsan ba hokre Imphal West District Police na lokalapa section thorangi sorok ama oina ngasi su Imphal West District Police ki additional SP operation TH Krishna Tombi gi midyang makhada Imphal West Commando Bazar Unit na City Police Station gi manung sanba Major Khul MJ Avenue amadi Kalivari area da ngasi yuk park sana thibo hombe gi thabak sathakre ayuk pung 8 yang khai manga dagi hauduna pung nipan makhai fawbo sathakhiba operation adu da punna miyoi sahum ga kuntret rom masa masa gi saktak se puthondana masak khangdok gi thabak sathaki maduda masa gi saktak se yaudaba chingnaba miyoi 13 makha tana wahang paung chathanab gi damak City Police ta sinakhe Assam Rifles ki kangbu amana Nagaland gi Mon Town dagi NSNK gi lanmi ama khulai ga konana fare faraba mi edu gi mamingna Peter Konyak sahi kuntra mari apokpa Nalem Konyak kawi Mon Town dagi ni mangon dagi .22 gi pistol ama kapa yariba maru ani fangle hari NSNK gi khulai paiba lanmi singna fajinduna thamlakhiba kwa mana puduna lakpa tata DI ani gi driver ani ngasi tek takaidana thadorokre Imphal Jiri Lambi Paringe Nungkau area da tek takaidana thadorokraba driver ani adugi mamingna Nauba amadi Jackson kawi Pausin hairibade makoy ani thasi ki tara tret ke ayuk pung nipan makhairam taba matamda Jiri Bamdagi Imphal tamna kwa mana purga thorakpada khulai paiba singna makru thong manaktagi fakhibani makoy ani fakhraba matung makoyna thauduna lakiba tata DI number MN06148885 amadi MN0143490 police na ngarang recover tawkhibani Ngarang numidang pung taruk makhairom taba matamda cycle da leiba kuntranipan suba Assam Rifle gi camp nakanda miyoima thori yanduna siramle laikhidraba miyoy adugi mamingna letkai chongthang kawi asiba haksang imung manungda sinakre Pulwama terror attack thokraba chayol ama farba matung ngarang Jammu amadi Kashmir gi Baramulla district ke Gantamula da pangthokiba army gi ahangba fam samaga taramathoi mentionbagi rally da yamnaba Kashmiri naha lishing henbana saruk yake Recruitment rally aduda naha lishing ani samangarom na saruk yake recruitment rally yawba lakhiba Tari Aziz Kauba naha amana Kashmir da leiba naha singna makhoi gi tungi punsi mahingi damak army oiduna masagi masak takpa galoinana leibak asigi seba tawgani haiki Hojing ngasi nungtida phongkhiba Manipuri pause singe maruba pawmong puni yangminasi Kanglaipak ki Maira More border manakta Myanmar nufi amadagi lupa crore ahum lakhum fuhum doirongi brown sugar fare lupa crore ahum rongi cha chandal fare madom cha hatpa nupa ama court ama punsi chupa jail da thabak subagi phadok pikre ngasidagi assembly budget session hokre Kangla Pau Governor Nazma Heptulana Tariat Suva session gi taramathoi suba Manipur Vidhan Sabha gi mifam hokdokre Citizenship Amendment Bill ordinance oina chatnanaba Union Cabinet na khananai nakre Tongan tongan party singa mirep oiramba sing yauna mioi taraga nipan congress ta yaukre Pandam Manipur Vidhan Sabha gi tare suba budget mifam ngasidagi hokre aho bunumita laikhidraba house ki member singda awaba phongdokre Hanagi chief secretary Navakishwa yauna Trinamool Congress ki president oiramba Manauton Congress ta yaukre Mahiroi lising kuntha dreka chahum kulumdoina saruk yaduna boss semna lawba class 10 gi exam ngasidagi hokre Party bu mingchat thinaba honaragliba sing National Party gi mari leinaba singda che thaduna khangalagani AITC Paugzel Manipur Legislative Assembly gi budget session hokre DP Panmai gi mafamda ikai kumnakre Finance Minister budget puthokre ngasidagi mahiroi lising kuntra taret ka chahum kulum doina saruk yaduna metric parikha hokre ahan boina Jiribamda CCTV thamkre miyoibagi hak kannaba sarkar gi achetwa fireb lei governor Aroibada maroiba pawm kana fangbigani Taramathoi suba Manipur Legislative Assembly ge tare suba budget mifam hokre Project sing loisin bangam daba hakchina lawi haina Manipur gi governor na assembly da ma ki warol pireduna haikre
BJP lenga ki thongda menpek na warore awang nongpoki yellow missing punchina ba mifam pangthokadori. Amadi famungda tumduna leiribi madom sa thangna thinduna hatkiba mioi punsi supa kaisum sangda thabak sunaba wail pikre. Ngasi goina di matang asida Manipuri Paulo jere Times of Manipur News yang beri basing bamu kana kurum jere.